تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
bismillahir rahmanir rahim. Haray musidɓe heɗitiɓe radio Fouta International, haray minen jarna on kala ko wawɗo wonde no men fodiri on noon. Haray inchallah ɗen mari yoga e konguɗi musidɓe inchallah. haray wataw yejjitu noon programme Lawol Kisal on gila e 20h30 e Cheikh Abdallah ɓe andanɗa hoorema kamɓe waɗi ɗo muhadara on no andirɗon programme maɓɓe o Lawol Kisal. haray mo laati inchallah. torama sabol he itagol en paray joni si Allah wonani jaɓi. haray kono ko adi kon fof taw haray en faamu janggo si Allah wonani jaɓi. oustaz Abdoullahi ɓeɗo ɓe julna juma o juma meɗe wonɗo ka madrasa ɗo bun kabuɗa ɓawa marché si Allah wonani jaɓi ka julirde musidɓe meɗen ɓe murtani ɓe si Allah wonani jaɓi. onto ɓe julnoto amma Cheikh Ibrahim ɓen no julnayi ka masjid men Tadamul Islami wonɗo bundunɗa on ka lekkolji ka war étage ɗon si Allah wonani jaɓi janggo. si ɗum paari hara hiɗen mari muhadara waɗɗowo e 4h30 masjid Bilal Westfield teddungal men fof meɗen wona o maɗo sonde marsiɓe wonɓe no Birikama walla Bour Fouta ma ko nandi mum no wawi nodde ɓe haalna ɓe fi muɗum. hara ko watta muhadara on ko hoɓɓe meɗen immoɓe Abidjan men oustaz Ibrahim Diallo. si ɗum paari haray si Allah wonani jaɓi e asawe on en heɓa muhadara kadi e 4h si Allah jaɓi kadi l'école meɗen jano wonnan en sinji sori on ka l'école oustaz Massalih en haray ɗon kadi 4h si Allah woni jaɓi fof no nodda ko watta muhadara on haray ko oustaz Abdoullahi Ba. si ɗum feƴƴi haray ndeññande e hoore muɗum si futuro on juulama haray ko Birikama wona en to muhadara on oustaz Ibrahima Diallo. haray joni ɗen noddude oustaz Massalih ɓe wanna en konngol ewanam amma e dimanche on e 4h haray ko neñande on wonta muhadara meɗen gayincoro ɗon woni e dimanche on e 4h masjidi Oumar Bundun si Allah woni jaɓi. amma si woodi ko fawti e muɗum kadi gayin tum hara en famodire ɓeyre ɗe wondi si Allah woni jaɓi. janggo bimɓe ɓe e programme ko radio meɗen Unique FM amma e 6h on VF FM si Allah woni jaɓi. joni ɗen noddude capital a aywa ɓeyni hara ko Capital FM on no laaɓi sa Banjuluga moƴƴa Capital FM bimbi e 8 o'clock bimbi amma e 6 o'clock on haray ko VF FM si Allah woni jaɓi. joni oustaz Massalih waɗa kalimatan niyabatan lil muassasa. si ɗum paari oustaz Mouhammad Diang on tuma du'ano jama on. haray ɗo ɓe ƴettude ɓe ɓadade tafaddal aywa ɗo ɓe ɓadade haray ko teddungal e moɗon no famiroɗon noon hiɗe mahde l'école Tafizul Qouranul Karim e nde ɗo nokkure andirade ñoomik e sar no wiye Ker Bijji walla Saare Bijji. haray Allah on walli en l'école on woɗɗike joni l'école on paari crépama waɗama karo bafe ɗen fof montama iɗen mahde ni fenɗo kuri on e duusuji ɗin. haray no wayni golle ɗen ko parɗum. haray min fuɗɗi waɗugo registre fi hunjotoɓe Qur'ana ɓen. haray siko payi kun tosokun ila duuɓi jeɗɗi walla duuɓi jeego ko fawi seeɗa walla ha nawri yeeso haray inchallahu en ƴettay ko woni windata fewno ɗo ko sonnaɓen. amma payi ko fof haray winday wonɗo Banjul ga yo yaw o yiida oustaz Mouhammad Ba ɓe windamo ɓe haalnamo sartiji ɗin. amma so kombo on tigi woni haray ko yaw ka place am ɗo min yiida mi haalnamo sartiji ɗin simo waɗ windotoɓe windu harata ko wakkilagol premier groupe on ɗo no wondi e nafoore molanade si Allah woni jaɓi e haray fuɗɗama windegol ngol joni radio ko noon kadi hiɗen jarna fewnɗo ni radio meɗen o tawa jonde mum tigui ko jooɗi ko Australie radio Fouta Diallo International. hiɗe weltanoɓe e ɗeɗo golle tawata heɓe jogodiri oustaz Abdoullahi Dakar ɗo. allahu lanɗo newnen nden ɗo moƴƴere ari ha joni no juurade Gambia ɗo no woniri noon juurade nallon fop. joni oustaz Massalih en ɓe mbini oustaz Ahmad Ba no waɗa niyabatan anil massatul birri tafaddal mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray ɓawno min yetti Allah subhanahu wa ta'ala min duwani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. haray miɗo seedo wonde ala raweteɗo gonga si wona Allah mo ala kafidiɗo ko wana noon kadi miɗo seedo wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko. yo yurmede Allah woni e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe. ɓe yottini nelalngal, ɓe laaɓani mofteɗe reedu, ɓe waɗi jihad mo allahu yamirnoɓe ha allahu subhanahu wa taala ɗettitiɓe. yo yurmede Allah woni e dow maɓɓe kamɓe e sahabaɓe maɓɓe e ɓeygureji maɓɓe. aray kono musidɓe julɓe meɗen salmina on salminago islam, salminago yimɓe aljanna ko aljanna. meɗen wiya yo jang e kisiye wono e dow meɗen e nde ɗo juulirde men teddunde masjid post office Banjul. aray ɗen jarna oustas Abdoullahi Ba, ko wana noon kadi oustas Ibrahima Diallo, immoranɓe sahil aji to. aray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu ɗiɗo konguɗi ɗi nanɗen hiɓe yewta ɗo e beɗo balansiji maɓɓe yawmal qiyama. ko wana noon kadi hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nde wattan yimɓe heɗitotoɓe yewtere ndaara ko ɓuri e moƴƴude ko yewta kon ɗetta ɗum gollitira. haray ɗen hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala e dow oɗo nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini en e joɗodugol e tawdegol e ɓeɗo ceernaɓe ɓe anduɗa koɓe immori e nokku koɓe woni toon. ɓe ari ɗo ko fi ɓantugol kaɗo diina, ko fi yottingol e hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makono ballighu anni walaw aya, yottine e fiyan haysi tawi ko yeru aya goto. haray ɗiɗo konguɗi ɗi nanɗen ɗo, haray ɗum ɗo ɓeydi weltinde. haray sukaɓe ɓen en wawi famude enen ɓeɗo sukaɓe ko honɗum hanuɗen wadde, ko honɗum hanɗen accude. haray noon no ɓe yewtiri en noon, kaɗo diina ko wawata ka ɗettude naɓaka ko allahu subhanahu wa taala faala ɗon. sen heɗitike yewtere en wawi famude jaka yo ko ɓeɗo sukaɓe ɓe anduɗa duwaɓe ne'ede dow kaɗo diina, andine kaɗo diina, yiɗine kaɗo diina. haray tigi tigi on ala ko waɗen si wona en toro Allah subhanahu wa ta'ala nde o fewnanta en sukaɓe men ɓen, o andina ɓe kaɗo diina, o waɗa en e immotoɓe ne'a ɓeɗo fayɓe e dow lawol ngol allahu subhanahu wa ta'ala yamiri, e dow lawol sahaba en. haray sen waɗi ɗum, haray en waɗi ko marlanata en aduna, malno en yawmal qiyama. haray en jarni jamiyatu at-ta'awun lid-da'wa al-islamiyya wal irshad e wonanɓe en Banjul ɗo, ko wana noon kadi e mawɓe men ɓe wonduɗen ɗo. haray jama on fof weltanama. yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en yimɓe heɗitotoɓe yewtere no wirɗen noon, e ndaara ko ɓuri e moƴƴude ko yewta kon ɗetta ɗum gollitira. haray ɗe wiya fa jazakumullahu khayran. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. joni haray ɗen arde fi fermogol yewtere nden ko wonta ɗum haray ko oustaz Alhaji Alqasim jeeyaɓe mawɓe meɗen ka dental meɗen woni ko fermanta en yewtere nden. haray si ɗum paari jama fof no newnana. haray noon janggo sabu Allah subhanahu wa ta'ala en torama fottugo haray wesfi law ka masjid Bilal woni e 4h on si telen 30 si fawi seeɗa. haray kono ɗum mum kadi jama fof welta